Ćao svima, sa vama Angry Warrior, ovo je moja 5. epizoda i danas ćemo pričati o tajni ljudi zombija. Mrtvi se mogu vratiti u nešto nalik životu kao zombi. Nesvesni robovi zlokovnih vračeva pod čijom su vlašću. Tako bar veruje narod Haitija. Tokom jednog vudu ručka povodom venčanja 1920. godine ovaj prikaz ljudi su ispričali novinaru. Ljudi sa Haitija su tvrdili da njihovi vračevi pretvaraju tela mrtvih u zombije, a to su upola živa bića bez svesti živela kao robovi vrača organizatora slavlja. Ovaj novinar dodaje da namera vrača propada, zatim on je pobegao, a leševi su nestali. Bukman je izveo krvni ritual tako što je zaklao svinju i pozvao sve koji žele da mu se pridruže da piju njenu toplu krv. Ceremonija se završila divljim plesom zvanim božansko pijenje, posle čega su se učesnici rasturili kroz šumu. Haiti je dom zombija, tih mračnih živih tela, lišenih duše i bilo kakve kontrole. Zombi je rob okrutnog vrača poznatog kao Bokor, koji je izvukao nedavno sahranjeni leš iz groba i čarolijom udahnuo nešto što bi se moglo nazvati senka života. Zombi jede, diše, obavlja prirodne potrebe, čuje pa čak i govori. On se ne seća svog prethodnog života, a nije svestan ni svog sadašnjeg stanja. Drugim rečima, zombi je rob od krvi i mesa, prava biološka mašina. Zombi skreće pogled levo-desno dok hoda, obavlja telesne radnje, sve mehanički, oči su mu staklaste i ne mogu da se usredsrede na jednu tačku, priča kroz nos. Kada je neki vudu vernik pod vlašću nekog guedua, on ili ona uvek govore kroz nos. Povezanost između bogova smrti i zombija vidi se po tome što njihovo najinstinktivnije božanstvo smrti, kapetan Guede, a često se naziva kapetan zombi. Na kraju možemo samo da se zapitamo, da li je moguće da u dalekim predelima Haitija rade mrtvi muškarci i žene, osuđeni da dirinče, sve dotle dok ih stvarna smrt ne oslobodi robovanja. To je to što se tiče ovog klipa, nadam se da vam se svideo, ostavite like, share i subscribe i vidimo se u sledećoj epizodi. Ćao!